sipitaka purariki kay cuartela uyada riksis hapi chapas kay willakuy apachikuymi chay kamuchan kay Ayacucho llaqtamanta. Kunan punchawmi tarikunchik Ministerio Público wasipi kay Ayacucho llaqtapi kaypin Fiscalía huykun llapa wañuq runakunata ayllunkunaman. Kay wañuqkunam terrorismo tiempo kaptinraq kay llakim apakurqa pusaq chunka watapi maypin Fuerzas Armadas runakuna hapiruspanku aparunku kay tawa maqtakunata cuartelos cabitos nisman chaypin sipiruspanku wañurachinku. Ayllukuna wahaykun tawa wañuchiqkunamanta hipa terrorismo tiempo warmankunata kabitukuna hapiruspa chinkarachiptin kaypim anchata hapariwan wahaykunku wañuq ayllunmanta kaynataqa wañurachiraku kay haya tarikuyki kampas turillay taytallay nispanku. Kaypim TV Perú ñawinchaykurqa imayna forense especializado kay Ministerio Público llamkaqkuna armasuykunku tullunkunallataña riqsiykuspanku mayjin ayllunkuna kasqanta chayman hina ayllunman huykun velaykuspanku pamparunankupaq. Chaynan paykuna rikuykuspanku wahayllaña wahaspa llakiwan imaynam tulluchankunata chullanta armasuykunku wayhamanta hurquykuspanku kajun ukuman churaykuptin. Tulluchankunata hapiykuspankum hapariwan yuyarinku kimsa pachaknintin wata maskasqankuta chinkarusqankumantapacha kay kabitukunam ichapas wichqasqata kachiraku chaypim sipiruspanku wañurachiraku. Kay tawa warmakunatam hapirurqaku wasin ukumanta utaq kallipi purikuchkaptin chaypi aparurqaku cuartelos habitos nisman chaymanta mana nunca kutimurqakuchu kanan punchawkama.